clear tu te chi bai ule kan chanalin lo clear thina in chunga lom thu kan soye Donald Trump an nithum no hospital a chho santa a world class medical care pe kaniang Maryland State Walter Reed Military Hospital Bethesda COVID-19 veyawanga enkol President Donald Trump chuan nithum nuwa ama enkol tu Dr. Rual terem ti na ngeyin hospital chu thotan ni tlai da ruk le chan ve keni Asia lamtan October ni ruk jing lama khan a chhuwa san felta hospital ratanga SUV motor ratanga Marine One helicopter pan line ahmaya tuama business suit hain akut zum puilik chuakin thumb up pe in reporter te zo na ero achang lo White House a thatakin world class medical care mangin cholkar khatchung 24-hour enkola vilven zui ani tur thu ama Dr. Navy Commander Dr. Sin P. Conley chuan tlai lamdar thuma press briefing anaya soyani hospital dan anga te na ranga achuak theya mase thazok le chakzoka om chhozel theinan enkola vilven renganiang ati President Trump chuan Twitter a ka thatak zete covid hi lo ti bain hlavin lo khur chesu in nun kha hlona wangin chi ain in ne tirlul su Trump admin te chuan a dawna tur dam doi ro pui tak kan buat sai mekani kumsom ni liamta ain ka thazok dai mai tiaron ziakin campaign bulu chu be pui chu asiruk lain kan tran chhole dona fake news chuan fake polls diklo bak an ziak le lovange atiani soisel tu te chuan Trump chu hospital atanga chuak chak malu tukle hriti dar tu ni theitura an ngaya COVID-19 hlo om lo zia asoi vak chuan midang te fim khur lo na chu chuan a peanga anin rin sual pha theyang anteni ama angin American mi puitam takin damdoya en kol na tha an nei ve hleinem antia ama thlop tu te thung chuan pathianin kan tong trai na achanga tong trai na tam taka dong boka adam le thuai ni mai anti ve thung US a COVID-19 wanga thi noi ni le sing khat omin veitu makta duai sari le noi ruk zet anom ta a New York Governor Cuomo chuan nu le pa te chuan fa te school la kaltir lo tura hrilin keipun ka fa te kala kaltir big lovania atiani Dr. Conley hian tramanat dan chia le covid test negative ani dan zona ti kher kher ringlel thoma angmaya anak ne mazen tum sakher zona te chu federal privacy law angin achang du lo zelani uluk taka medical team ten endika an soi ho nuwa nithum nuwa hospital a chhuwa san theya damlo chu that lampana anom chuan doctor ten an chhuwa tir mai thin angin President Trump po chhuwa tir ania mase 24 hour chung cholkar khatchungin uluk takin viljuyani ang ama naitu medical staff te secret service agent te point PPE uluk takin an mang thinani atimayani traman dan hi ringlel tu te chuan an ringlel tula ama la chu a ui zon ang vutin campaign turate le vutadu mai sia anin rin siakin anin hnial lain an soi lui thinani bermai hetianga Traman hospital a chhuwa san ve le hian US president ni man te po omaniang chu stock exchange som zet chu an kang le dor ni in politico chuan a ziak bok tin producer le tech company ho than thu de po an kang le ok ti ani Mark Polymeropoulos CIA analyst kumsang ni le som pakua chol ta chuan President Trump din mundik tak hriat tumin Russia le China spy te chu man hlelin Walter Reed Hospital lama an mit le bengzong zongan len vek ngeyang en thatu tu te mapon da hial mai theyani atiani Donald Trump chuan October ni som panga a Florida state a Biden ane na in chapchar hun manadua a campaign deputy manager Tim Martov chuan hemi chungchang hi soin October ni som panga bo pel lo hi chu adu ngeya mase doctor teron chungzelin thutluk na hi siamani ang atiani hi CBS News a hril danani Biden a point in chapchar kan neyanga mase scientist tele doctor ten a him anti china aniang ti in Donald Trump a thatchuak alom pui thu po soin
phim khur to se ti na cha bokani tunlai hian Biden hian Florida state ta Cuban American ho te zinga campaign nei me ka anni ho hi socialism communism du lova Cuba ram hruai tu te ho em tu te anni deuh hloma wangin Joe Biden te ho thu le hla hian an bengdara khon rik sak zawangem ti hi chiang lovani Florida hian electoral vote somni pakua zet anneya chak apoimo hleya he state hi battleground state zinga telani sangni le som paruka khan trama chu tlemin Hillary laka achak zok retani heti lai hian White House press secretary Kayla's McEnany le annoya thok chat Jill Martin le Caroline Leavitt te chu CNN chuan COVID test positive anni ti asoya McEnany hian in khung hrana tum ti soyani bok Donald Trump chuan White House a thu soin hlausu tin COVID-19 chu hrillo ani lo thua soya amax volai chu aphel bokani Republican lalna Senate chuan Amy Coney Barrett Supreme Court Judge Satana nem nge na hun ti khotlai chu adu talova ti khotlai ai ma in damlo na le COVID-19 wanga har satna nei senator te tan vote thak theina hun siam sakatum zo kani Democrat so chuan he Senate malak na hi andang theidon lovani hi Wisconsin Senator Republican mi Ron Johnson chuan Amy Coney Barrett vote tura kaldon thu thotan ni khana soi damdoi ina chuasan nuwa Donald Trump thu soi chuan soi sela hlo le man view maya COVID-19 3 hian in ngai tu na lu su se hlau su tia COVID-19 a ne ta ka wanga hlim lutuka athu soi chuan dem a hlo letling zo kani William Schaffner Nashville Vanderbilt University professor chuan COVID-19 3 hi hlo omani talo chu makkati hle mai ni tina nun na sing tel suat tu chu COVID-19 hi nia he hi a endan kan thiam anga yani ti in drama thu soi chu soi kai chi si lovin angai dana soi chua kani Democrat Senator Chris Coons chuan Donald Trump thu soi chu chang le tin hruai tu hlo cham en tir na ani atibok thotan nia tang khan Vice President Mike Pence chuan campaign bei puya thak chun zom vele towa Donald Trump atlin le theinan a bei ngor hle President chuan White House pan don thu minon thrila uta lamakal turin mentia Vice Presidential debate tan kanin buat sai mek bok ati California Senator Kamala Harris le Mike Pence in chapchar tur hi presidential candidate te in chapchar ai ma khan angai nom zok mai theyani kan thlir ho le zel don nia ole kan channel hi thlir tu tenin lo beng war pui ngei kan be sei en lo thlir thina wangin lom thu kan soi boke